Alhamdulillahi wahda. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami akan Islam, Alhamdulillah. Jari niya sab kita no di matung pa waktu. Amoy in parsukuan lang ta sin guru na mulia. Amin di Kato. Waktu ini pagpatumtum serta pengajian sa lagu-lagu insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari biya nasin kabiaksahan long ta tiap-tiap dumatungin waktu besin waktu ini na ini ni asal parsukuan sin siya long ta in amoy in dimil kato tani pagpatumtum muna-muna itukbal in sin kami in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nyari naman kita niyo biubusan niya kaya iwan si mga nikmat amin di hilkato taniyo in insyaallah nikmat sa lagu-lagu amoy mahinang sawab maaw ning parsupatan sing kami iwan kamo pa mga kabaybayan niyo insyaallah ta'ala amoy hindi natud kita kahunitan long ta biya mga maglugto sin ini kalam sin Allah ta'ala sumud na palawom simbay sin kita niyo insyaallah pagsusuko na to patuhan rabbul alamin insyaallah. Sarta in channel na to ini, alhamdulillah, dahil haamoy in pagtuyo long ta, habang mayan sumaplag in kalam sin Allah ta'ala hababaw sing umini, alhamdulillah, makuyag kami, magpahati kanyo in Nidawul Islam channel. Ini nilang tanakalamod na siya tumpukan sin amoin Islam channel halong sin dunya ay siya mabaya umukay kimita long ta yan siya wihayaon nakasod amoin pagtawakon long niya pomni.com at niya in pomni.com yan doonhan in Islam channel halong sin dunya ini katantan na alhamdulillah natayma kita niyo maun pa amoy in tumpukan yan. Damikyan, magpahati resab kami in channel lang ta amin pagyanon FCC Fanar ini Qatar. Alhamdulillah ini makuyag desab sila amin makapagsaw-saw kita niyo iban sila sin mga program nila rin dito na manjari insyaallah hangkapito bulan susungon yan at inapuasin bulan ini makatagna na kita niyo sin program amin aon habahasa Tagalog insyaallah in magli-lecture doon hayan bukon lang ta ini amin nyanan sadyain sila nagbalik Islam sumagawa mga ulama sin mga balik Islam in mag-lecture kato taniyo rin doon insyaallah subhanahu wa ta'ala na amoy tulong tembya mga hikapahati na mo pagsukor damikyan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin miyabot kato taniyo in waktu amin naawon in mga pakaradyaan ini insyaallah kalo-kalo manghindo kita niyo pa Allah ta'ala aon palabi ini susungon sin kita niyo insyaallah amin labi marayaw pa insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari rin ako magpalukay tukbal ko in guru na to karasaan amoy in Vice President sin Muassasatul Diya damikyan day sabihin siya ini Assistant Treasurer day sabihin sini ni Nidawul Islam Foundation. Alhamdulillah itukbal ko na kaniya in microphone lihayaon amin dimil kato taniyo pangajian insyaallah kakitaan nyo ra in amoy in title lang ta sin pangajian na to hawak to ini insyaallah wairun na ruweng dahil kansya kaidil budin pal yatafadal padikatuhu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه mga kamumasan ng masin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan karasahan dan naman amin nyari hula sin kita ni kakasih karasahan ini iban sin amin yan hawa hula
sin Philippines itukbal na mo in sasalaman sin kita niyo katan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari na isab kita niyo nakapaghamatunan nagbalik karihilan kita niyo waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala hawala kita niyo tiyang suan niya nyawa nakapag paliw-paliw suara amuin diin-diining kakausan sin kami kapatumtum pa binaybayan sin muslimin labi-labing ginhawabaran patumtuman in pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya rik malaw pamagtuhan iban di malawang pamag-aram. Inding ha mga mabayak na mong ito taki-takihon maniyo tiyo haabutan sin waktu iban sinabutan sin panghati hatungod sinamin pamaham wala imamu sin pag-aram sin kita niyo ataw hapag-aram sin kita niyo. Mga palangguan haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato banding-bandingon in Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan kita ni masa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya mahamulya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamulongnya amin mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sud kamulongnya paara masin Allah subhanahu wa ta'ala amin sud katibuusan singgin hawabaran niyo sin pikilan niyo katan wala tattabi'u khutuwati syaitan iban ayaw kamulongnya magad halimpa balibak kasin syaitan karena bunnal-bunnal tudlaw yan syaitan yan lakum aduwwun mubin insiyayan matun kaniyo insiyayan kuntara sin kamu sa mata-mata kuntara sin kita niyo kataan sa mata-mata in syaitan karena siya rin mangdihili katu tanyo amu in sassat bihan iwan sin kalaungan lingkuran niyan sin kita ni haunahan damikyan hapaan niya ray sabin kit pakidi ban sinaulihan di siya magrida sumud palam sinapinar ka jahannam puasin kalaknat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malaingkan aun mabigtung niya ring ha mga anak kapu Adam sabsin parasawan kialanat kanya in wala isab semiyakan aunin pamanduk sin Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nagtaat. Mga palangguan haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot si Ibn Kathirin hal bang biyad din yung pag-aram sin kita niyo amin sumud haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin hamuk alim magtatafsir Ibn Kathir yanqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minin al-musaddiqina bihi wa bi rasulih أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. لوني ابن كثير إن معنى لون يسيبت سن الله سبحانه وتعالى يتوها آياتنيا ننداكن الله سبحانه وتعالى هكتان أمين إيبن نيا نامرت سيكنيا إبن سنمنا هغرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن سبيسي للون يموت إبن gumayunggong هكتان أمين pangdakan para kala sin Islam suway nilalong niya agarun iban hinangun insyara ibiyuntang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban himinang sin mga pag-ibadat dakan kanila sarta long niya lumayo deng haun-uno na impianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila hari hindi ning kakausan in mga ini mga palangguan haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpaham atau pamaham sin kita ni haram na tubiyad din iban sin mga sila kaya turunan atau akan kaya paturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab nagwali sa nagdarasin pag-agama unim piagbiddan sin kita ni man sin sila iban unim piagbiddan damikyan sin kita ni muslimin iban sin mga sila amin
nagsumba sadya drawing atau akan nagsumba sadya sin mga kahoy semento iyukil. Hazaman wala parimatungin agama Islam. Indua agama sin Kristian iban sin agama sin Yahud. Dengan persababan li'nat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban liyaung serta piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia ini. Dahil hasab sinamin wala sila simud hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala agama amin hipaagad kanila. Na siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hal sin mga tawid. Hal sin mga Yahudi man sin Christian. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya Quran hasupaya mahinang pamintangan sin kita niyo iban kay hasupaya kaingatan na tumangon hinang nila. Amin di isab kita niyo makasingod biya sin hal sin sila sab karna li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala nakijud ko hibal karna in sila wala miya kada uning pamandu sin Allah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adhab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala au kalong kamu in mamin mga Yahud piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab halima sinabilla Musa Taurat sambil dimatung naisab in Zabur sambil dimatung naisab in Injil dan doon halima sin nabilla Isa unin hinang sin mga tao ini iagad nila sadjin amin suku kawayan sin hawa nafsu nila tinggalan nila sa bindi amin di kumugdan biyan di magata pi sin hawa nafsu nila iban bang aw niya tukuddanan sila sin syara sin Allah ta'ala run kitab nila pindahan nila in maksud iban ang pindahan sin bisara nila. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala aw kalawni mamarat saya kamu sin kaywanan piaturun ku kitab yan pini saja sin kamu wa takfuruna bi ba'd am paniulong niya bihan kufurun atori niyo kahagarun in kaibanan isab pangdakan ku mesin syaraku unu tak longin hal sin kamu ya fama jazaa'u man yaf'alu dhalik aw kalongnya unu isab inhitung bas ku mga tao bihat din kahalan amin pini nila sadyan kabayan nila sin hawa nafsu nila amin magtub bihayan hinangun nila sadya supaya ri sila isabiyaon kudanan long yen hi ril ku kanila tutungbasan khizyun fil hayati dunya kahinaan longnya hakabuhianan nila ha dunya ini kahinaan kanila hakabuhianan nila ha dunya ini wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Bang mo kitaun banding-bandingan niyo ba mga tayo mangudara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya isisulangin himinang ding kaniyo atau intong basin mga himinang ding kaniyo sin hal yaktu illa khizyun fil hayati dunya hitong bas namo longnya kaniyo amin mga Yahudi sin Christian panghina doon ha kabuhianan ni hadunya dumatong lang niya padlong kiamat in kamu yan hirasuk namo palong sinamin adab siksa mabisa apinar ka jahannam wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun iban bukun longin Allah subhanahu wa ta'ala nalipat ka mga kakahinang sinto mo piyasaran na kam wala in Allah subhanahu wa ta'ala kaingatan niya unin nagjatuh kaingatan niya rin sa bangunin itong basarun niya iban kaingatan niya rin sa bangunin itong basadlong kiamat ang mga tao yan bang mo kitaw ni Yahudi man sing Christian wayron day sa mga nahina wayron day sa blong niya wayron day sa nahina hazaman ini hazaman na kauna pagtindog sin Islam hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu gimo ng agama Islam sabab aun ding mga Yahud magpahukom para Rasul sallallahu alaihi wasallam
karena himinang kangian indain kanila. Intumbas niya, aun hati niya hihinangun kanila, isim makalanggal sindusa yan suibay ni bihao. Sakali mabaya magpahukum para Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sila Madinah in Yahud. Laun niya ya Muhammad, aun lang yan nakahinang din kamu bihay ni pardusahan, uno lang yung tumbas niya. Laun si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari takamu hukumun sinunin di matong marikaku syara dengan Allah subhanahu wa ta'ala karyan ng kitab ni. Kitab ni lang yung Taurat. Hambuk ya tunay nga mu'jizat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipakita kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaingat sin mga syara kaibanan yon halam sin Taurat. Sabmahi siya sabut desab sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Nalam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam basahani yung kuno longnya inyan ha kitab niyo hatungod sin amin hisin nakahinang simbene wonin tumbas ni. Pagpun sin amin maingat den kanila ha Taurat atin ang mga katuguro nila. Yukabin Taurat 4 bulan inamin ayat sin Allah Ta'ala hang tingi ni bihan. Biasa niyan. Longnya biha ini bihaun dumatong manmat tu pamin hunin hitung bas panakahinang sin maksiat kanila. Hatumpukan sin Yahud wala niya na bias sin tiyatahunan niya biha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ukabin 5 muyan doon. Nakiawiston sin Nabi sin yaun din doon in amin punishment hataw naka doktor sin syara sin Taurat. Pag-ukab niya na laung sin Nabi, pag-ubos man biasa sin guru nilabihan, wangon intong basin tao nakahinang habihat to partusahan, misan long niya kitab niyo yan na nasasapot. May ta kamu suway pamari magpahukum kako. Suway ramang nga maakad doon ha kitab niyo yan, ba't namarat saya kamu kani? Tanda sinin Yahud, di mamarahi, bang sila kuddanan sin syara sin Allah Ta'ala kitab nila atas nila itu pindahan. Bang batsab wala na pindah atas sila magpahukum pataw amuin aun patud kawakan nila maluhay syara hari sila tud kabukatan amin di majujana inamin taon nila. May ta sab tau barkanan din kanila. Sabang tau mahina din kanila na ini buntangan nila sin syara nila. In kaban sin Yahud amin di sila kuddan sin syara mabukat. Sambil pamagtagipon pa Allah Ta'ala yung kaban nila maluhayin katan. Nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Nauno ta'law ngin itong basta mo ha mga tao himinang sinamin hati niya bihat to kahalan. Mamaya sadya himin mamarat saya sadya kaiba nandakan sin Allah in kaiba nandi na. Atau kaiba nan piaturun sin Allah Ta'ala syarah kitab nila. In kaiba nyo din nakahakarun. Long sin Allah Ta'ala hinaun na mura kamu long ya dunya. Wala bisab sila na hina bang mukitaon habak waktu bihal. Yahud makusog. In Christian makusog bang mukakitaan atau kan dia singki kita na tubiyaw nang lungkop ha dunya. Nang lungkop ha dunya sa nagjatu kanila in khizyun fil hayatid dunya. Nagjatu ha Yahudi man sing Christian in kapang hina kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kimusog manin agam Islam liyong kupanisab sila sin agam Islam halom sin giyatusan tahun. Centuries. Sambil indugal sin Yahud di magpak sambil paadlaw ini insukna nila kan Umar radhiyallahu anhu. Maita. Sab'aun bisara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithnya di ilawnya makajari in jaziratul Arabi. Amin aun pareng di deng mga manusia iyari alam sin jaziratul Arabi magsumba bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Suway sila pagwaon katan. Suway sila lang yung pagwaon katan. Wala ayat tujimat tuha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpagwa ha mga Yahud halam sin jaziratul Arab jimat tuha zaman sin Umar radhiyallahu anhu. Piyakwa sin Umar radhiyallahu anhu in katan sin Yahud diuwi dengan jaziratul Arab. Nakakadto sila pakid ini pakid basan long sin basa sin Palestine. Bialik sila magtupakarya sa lisin hula nila sebab den dito naghula-hula in Yaqub alaihi salam amunin pagyanong Israel ha bahasa Yahud abang sa Yahud ingan sin Yaqub Israel bang mumabas sa kitab ya bani Israel imana sin Israel dan ditungan sin Yaqub ha amin ini habang sa Yahud o kamulong niya mga panubo hi Yaqub
ya Bani Israel, o kamu lang yung mga panubo Israel atau panubo Yaqub. Na biyalik sila matto sin Umar radhiyallahu anhu, haumin bakas amin takas hati niya sin kwan, sinamin bangsa nurid to kamu. Ini balik. Biyalik selamat tu sin Umar. Piyawa sila ring ha Madinah, katan sinamin mga Yahud alam sin Yathrib, alam sin Madinah zaman pemerintah sin Umar, piyawa sila katan. Indual sin Yahud sambil paadlaw ini kan Umar. Maita sila piyawa deng ha Yathrib. Deng ha Madinah. Mahi dindit tu piya kita sin Allah Subhanahu wa taala ka panglunggo iban sinamin ka amin baba atau kan atin ka panghina sin Allah taala kanila. Bang mo kitang may bihaon na zaman na pindan hal. Muslimuni sabin na lunggo. Muslimuni sabin na lawain kapatut niya. Muslimuni sabin namin hati niya wayroon bihan halga hapangatod nila. Mayta, unin sabab sinin. Compare mun hal. Ang zaman sin sahabat, iwan sin mga tabi'in, dahil nga sab sin panghalga nila sin pag-agama, iban pagtuko-tiyukuhin sa hahal sin sila, piyakusog sin Allah subhanahu wa ta'ala roon kalin pag-agama sin pag-iman, dahil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in lupa maluag piyamarintan sin Islam. Bihaon, dahil nga sab sin kapag pasad sin muslimun haagama nila, iban nalawain pagtuko-tiyukuhi haagama nila, iban sin pamaham wala imamu, habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-agam iban pagtuhan, iban sin pagparintah, amoy sabab mayta kita niyo nalunggo. Sabab wayroon tamassuk bil aqidat as-sahihah, iban sin tamassuk bid-din. Wayroon di ka masabot taran sunod. Kimusugma yan in Yahud, nahambog sila nagbalik nagtayakop. Tiyo datuan in Yahud hadunya. Inyaw na Palestine, amin nang lungkupi sin Gaza, nang lungkupi sin Masjid al-Aqsa, iban nang lungkupi hamilikan, nang lungkupi hadunya, ha mga tao makusog, hapikilan, in Yahud labira 2 milyon. In Yahud, yaw na Palestine labira 2 milyon in taud-taud niya. Sa amu yaw ni nagsaytara, lang sinba sa Arab. Amu yaw inang lungkupi hadunya. Nang lungkupi hamilikan, malengkan, milikan, pay sabin makusog bang mo kitaw. Sa nagparakan sin pikilan, sin milikan Yahud. Long niya bunuan ni magtuinkuan, dakon niya milikan, dakon niya Obama, magtuy. Parakan ang magtusin, uno-uno na sasakatan dahil nga tasin lang iti may sindeng agin lupaan, iban sindeng alam sindangan. Bunuan hisiyo, ay mangod mo muslimin. Yusin nagpahibal ha mga tao puti, iban sin tao itong milikan, amunin Yahud. Imbasag sin pikilan sin Yahud. Puwas din nga hina sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab sin nagtayakko. Naghambuk, nagbalik, naunin kusog. Tiyo-tiyo da. Nagabis sa Sheikh Kishki, amin, day para nawapat niyang guru, Sheikh sin Misr, sin Egypt, nasabot niya rin ha mga muhadarat niyang dugal niya Yahud. Law niya wallahi, bang mulong niya tipuno nintaw sin muslimun hatun niya. Amin karna mamuno hataw-taw sin Yahud, yaun halom sin Palestine, amu pakalong niya bang bunuon na sin sanjata, amu pakalong niya bang lunggoon matusuron sin muslimun in hulayaw. Tawi ada kuman yaun long niya ihian sadya sin muslimun, in piaguhulaan sin Yahud yaw na Palestine yaun, malumus na katanin Yahud, tawi ada kuman ihi sadya sin muslimin, maus na mapatay. Amu pagkabang bunuon, sa may taway makatawakkan. Pasal dia ramak din muslimun katan. Sabsin wayroon na pagtayakop, wayroon pagtuko, tiyukuhi, pikiran, pag-agama. Iban sin kusog pangarta, iban sanjata, iban kawasa. Napulaog gin muslimun. Nahinang bugaan in muslimun. Wayroon na pagtayong sin muslimin. Biad din pakaw daog hakuntara mo. Biad din pakaw tumabang ha pagkahimo.
Gaman ikaw pa'y magpasaggaw hatay manghud mo, hitudlo mo pabanghaw mo nakatapok. Hitudlo mo pabanghaw mo bayin kiya suksukan. Hitudlo mo pabanghaw mo binaybayan, inamo inisin nagtapok kanila. Mabuwa kaw imian, inyan tay manghud ko. Mabuwa day sab kaw tumapok kaniya sab malapay kaw sin bala sin parinta iban sin bala sin mga tao nagdara sin bukon amin pag-agam. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Hisiyo-siyo niya. Atawa unoy sablangin hitong basta mo ha mga tao amin himinang. Atawa kaan na marat saya sin hangoy hangtingi sin kitab sin Allah Ta'ala. Sa kalibibutanan in hangtingi isab kitab sin Allah. Buat malainkan. Inhitong basta mo kanilang kahinaan ha dunya. Hati kumaray. Kita niyun cute dan nagbalik sin ayatin. Amin kumahagad ko sin badakan sin Allah Ta'ala kaibanan. In kaibanan niya undi na. Alam mo maunit ba ni-implement di ka to? Sabsin bukon kita lang yan nagkawasa iban bukon ka to in kuwan. Naam. Di nasad tumaunin di mo hika-implement kataan sa in kakausan mo tuwan. Arakala dihilan ko sin Allah Ta'ala kawasa misan dakuman mahangtingi kawasa. Ika-implement mo in mga manglangi kau sin mga mag-inom alak. Bangin kaunan mo takakawa sa halom sin kauman. Atawa kaan aun nakakya sisingit den dibiyan haaba kami ni atawa rin di habuktun mo ni mga pila-pila na kuman misan na kuman mga siwi-siwi star. Makayan kau, makadari kau imian ayaw kau maghinangbihan. Makadari kau manglang deng ha mga amin ilaw magkulap-kulap ibang sin babae ni magsayaw-sayaw. Makadari kau manglang deng haununo na maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabsin aun kawasa mo. Sa inhiyan sin katan, di lang niya makadari pasalin iyan yan na kabayaan ban sin parinta. In parinta rin day sab mabaya aun hiluhala. Tabang kau sin agama Islam awin hika-implement siya harit nila kananaman niya undakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halong simbasa ang galis mag-coincide iban sinamin kabayan sin parinta aun asyara sin Allah Ta'ala sa di mo hinang mo mayta pasal maba di sab ko maba ibe sin hinang nila amoy nin sabab bang mo kitaw ni sin kiabalikan kita niyo nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyo-siyo lang niya atawa unin hitong bas na mo ha mga tao amin himinang sin bihad to bot malain kan kahinaan hadun niya bang mo pahamunin ayat bukun sadya manunjo kimadto pa mga tao Yahud bot malaikan sambil muslimin bang bat sa tumayma sing kaybanan da kaning kaybanan di law mo hinaundayan sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab iban hadlong qiyamat hirasuk dan sin Allah subhanahu wa ta'ala paadab siksa mabisa deng hasab sin di nila panghagarik sin agama pa Allah subhanahu wa ta'ala iban wala sila simud papag-aga masing katibusan sin ginhawaran nila, iban sin pikiran nila, iban sin pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala na pag-agama. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Allahu bighafilan amma ta'malun. Iban bukunin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan nalaw ahasayun Allah subhanahu wa ta'ala kapasaran kakainang sin kamu. Bukunit. Walain Allah subhanahu wa ta'ala nalipaga hakakainang sinisurin katutan. Pagpaham sin agama, sin kita ni. Kita kau sin pag-agama sin nakauna. Aun ding ha mga mithal, siyabot sin ulama, biyadinin pag-agama sin mga tawin. Biyadinin pag-agama sin mga tawin, iba sin pagtuhan nila. Kimugdan at wala. Nagmumpaat kanila yung piyagtag-ipanan at wala. Laun sin ulama, banding bako pa history sin nakauna. Kufarong Quraysh. Kufaru Quraish, mga kafir sin Quraish sa zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haway parimatong in Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan sin mga kufaru Quraish nagtutuhan Allah. Nagtutuhan Allah. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah
فأنا يؤفكون. Ayat 2. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang musilalang ya Muhammad asubun. Hatungod bang hisun nagpapanjari kanila, in hisambong nilan kay mo nagpapanjari kamu Allah. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila, hasyabut sin Allah ta'ala, فأنا تؤفكون. Namaita pa kamulong niya. Aw biyan din pa sabin kapanggura-gura kapangudyo-udyo ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin imiyan kami nagpapanjari kaniyo Allah sakali sumbahon mo bukun Allah. Bima'na, in mga kufar Quraysh kiyakilahan nila, in Tuhan nila nagpapanjari kanil Allah. Way nabiyag-biddaan sin kita niyo iban sin sila. In kita niyo imiyan day sa sokat in kita niyo muslimin. Imiyan day sabi nagpapanjari ka to Allah. In sila imiyan day sa nagpapanjari kinil Allah. Kitaan piyagbiddaan. In kaunan sin mga kufar Quraysh yastaghfirun Allah. Kama nastaghfir subhanahu wa ta'ala. In kufar Quraysh na ngayon day sab kaampunan pa Allah ta'ala, day sa sin paghinangon sin kita ni mangayo kaampunan pa Allah ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يَا مُحَمَّدْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun pa'y sablaw niya rin nga mga kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi hilan panaugan sin adab. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, inyaun kau kanila. Malapay ka. Iban lang ya Muhammad, bukun pa'y sabin Allah subhanahu wa ta'ala, mangajab kanila. Mangdila ka ng adab, hawak tuwing kaunan nila na ngayon pa'y sab kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakatutumto. Bima'na in mga kufar Quraysh, magpangayo day sab kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sab kaingatan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan in mga kufar Quraysh sa zaman nila, magsambahayang patuhan, maghaji, magtawaf, sab ibarat at tumatarang day paapo nila, Ibrahim, Ismail, amad to pa Ibrahim alayhi salam. Sa unin, piyagbiddan sin kita ni Bansila, day nga sab sinin tariqa, amin wala siya imam, hapag Tuhan. Sabin sila aun kiyakilan nila Allah subhanahu wa ta'ala sa limbangan nila. Dugaing, susumbahon, mataud, tunggatos tagkaong manbarhala. Inyawn halamlikusan sin Kaaba, doon sila sumumbabihan, ang panisab sila mga kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way unini katantuan sin pagtuhan sin sila, hapag-aga manila, aminin mafhumul khati. Aminin pamaham, wala imamu roon hapagtuhan. Iman doon hapag-aga manila. Mayta, sabab sin lilimbangan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Bangbat sabin bandingon na tuin sila hati niya, wayron ka ikhlas nila hapag hinang sin pag-ibarat nila awon. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Amoy ning sabab. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila lang yan mga tao yan sumakat na sa sakatan dagat, manginduaan na pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ikhlas kaniya pag-agama, hawak tu paratungan sila uno naman alun panjang atawakan, maka nanam sin biya mga hangin taipon badjubihan hikarin silsin sa sakatan nila, mangindua pa Tuhan sin ka ikhlas tuod ng alam pangatayan nila. Sa alam niya bang sila lapasun na sin Allah ta'ala rin nga kasusahan nila harakat, idahum yushrikun. Nakakitaan mo sila lang nga biyan magtagipon duay magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin na hal si mga musyrikun. Long sin ulama, fahal nafa'ahum dhalik? Una lang niya nagmumpaat kanila in pag-agaman nila habet to kahalang. Long sin ulama, la. Amin nagtutuhan ka Allah. Kiingatan mo khaliquna, sin nagpapanjari ka to, waraziquna, in nagdilakato rijiki. Iban ingkatan hahagsuan Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan pakarajaan. Sakaliha kaibanan pakarajaan,
tiutukbal mo isabmat tu in sujud mo pa mga duwaing amin siyusumba. Iban pakay hakayman ang pagkaradyaan isabdi mo ruwa akaw isabmat tu pa isisu ng kaban mo duaan. Deng naman patampat kaapuan iban isisu pen lalabuton deng ajini man syaitan. Biyainin kakay ng singkufar Quraysh. Hikat mo panag-aaram mauna ka Manila. Hikat mo pamagtuan kaingatan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan nila yung pag-ikhlas, kaingatan nila yung pagsambahayan, kaingatan nila yung pag-haji, kaingatan nila yung kaibanan pag-ibadah. Sa tatkala aw ni sabsi sumbahan si pakdukain. Amit tinusab sinwala kiyatayma singkatan sin ibadat nila patuan misan pengkaw ng ikhlas. Iban misan pengkaw ng sin pag-agama na kaingatan nila Allah subhanahu wa ta'ala papanjari kanila na di yattu tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sabsin aw syirik hihinang sisilahan sipak. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Bukun lang niya yung kaunan sin mga sila na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala kamatauran din kanila buat malain kaninahan sipak nila nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa na mithal amin hawala imam min pag-agama kita bakaw sin iblis. Wala imam min pamaham niya pag-agama niya. Iban sin pagtuhan niya. Pedin ka. Iblis ang Tuhan aun agama niya. Aun. Iblis ang susumba niya rukain. Aun. Maita. Hawa nafs. Iblis la'natullah alayh. Bang iyanun mo hi Iblis bat sa bahati niya ri niya kaingatan ng Tuhan niya. La, kaingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis al-iqraru bil Rabb kaingatan niya. Kaingatan sin Iblis in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan sin Iblis in adlong kiamat aw. Kaingatan sin Iblis hindi siya mangindua duaing ding Allah ta'ala. Kaingatan ng sin Iblis. Uling siyulang Iblis iagad niya sa dyan kibir ni hawa nafsu niya rin sinarakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat din pamaham niya. In pangandal ni hikaligtas niya rin hapakaradyan sin Allah ta'ala bin azab. Hadlaw kiamat danan kiya la'nat sin Iblis la'natullah alayhi ring Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil piyangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo niya wala siya nangayo. Paamin susumbahon barhala. Bukun biasing kakainam sin manusia. Mangayo na pa susumbahon barhala. Ang pabahasa dahon sin barhala magtupatuhan. Iblis. Wala siya kimawa tao. Ataw kandeng ha malaikat ataw pagkahinya ataw rin nga susumbahon yukil. Sumbahon niya pangayo ang tamang ataw dua magtupallahu ta'ala. Iyan sin Iblis. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Lang niya ya Allah. Allah magtuin piya ngayon ni. Bang makajari pangayon ko lang niya kay mo. Amoin tahalaon mo na ako sambil paadlaw kiamat sadya. Amin in la'nat muka ko ini okay na rin na ako makarefuse. Sabsin wala ako miyagad harakan mo. Wala ako nagtata paadakan mo sumujud kan Adam karena sujud pagtaat bukun sujud pag-ibadah. Lang niya rili sadya ko chance ya Allah. Sambil sadya lang niya padlong kiamat. Lang sin Allah ta'ala. Hinangin kabaan mo ya Iblis. In syahid habis sara mga palanguna ng Islam. In Iblis wala siya nangayo. Amin aun wasita. Amin aun hapartangahan hari haantara niya. Iman sin Allah ta'ala pangayon niya. Dahon sin hari tungyon pa Allah ta'ala. Way. Ba't malengkan diretso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sain parakala ito. Sabab sin nagsyirik. In Iblis nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkufur in Iblis pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya miyagad hapamando sin Allah. Daakan kanya sumujud kan Adam karena sujud pagtaat. Iagad niya sa dyan hawa nafsu niya. Iwan pagkibir niya. Inyat wala nagkiamumpaat kani. Sabab karena in Islam pag iyanun huwal istislamu lillahi bittawhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahlih. Sabi Islam pag iyanun
Amin na subay kapaman sin kita niyo. Subay kaulong yung mag-surrender pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno pagkaradyaan labilay pagtawhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Iban subay ka magpabagot sa kaulaw lab ini amin in ikaw yan. Biyasin kaki piliso. Magpabagot ko pa Allah ta'ala sin pagtaat magpatikupo doon kanya. Saban niya ka kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pamagtagipon kanya. Iban in pagtagipon mo kanya karayawan. Iban in karayawan in bukon damat tumuik kanya wat malayang karayawan na kayo. Hapag tagipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baratu min asyirki wa ahlih. Iban in Islam, subay kaulong niya makalipwas atau lapas deng hakatan pagsyirik pa Allah ta'ala. Iban wayrun pang lamud-lamud mo hakahalan sin mga manusia nagsisyirik pa Allah ta'ala. Way pang lamud-lamud. Di kau lumamud sin kakahinang nila. Sambil long sin ulama al-wala wal-bara deng kakahinang nila. Wayrun tur pangarap-ngarap. Murid kau manglamut-lamut di kau wayrun tur. So ibet tin hal sinakam Islam iban amuyat tin definition sin Islam. Ampain iblis li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala kimuk wala siya kimuk dan haamuin definition sin agama Islam karena in Islam kalakihan mo mag-istislam lillah subay ka mag-surrender pa Allah sin pagtawhid iban magpabagot kuroon kaniya pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iblis, nagtaat pa Allah, dito siya nagkamali. Dito li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala ni iblis, karena wala siya miyagad, haamin pamandu sin Allah ta'ala pasujurun karena sujud pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katunya. Dahil nga mga pamaham, wala imam mo pag-aram. Wala imam mo pag-aram. Amin pamaham sin mga manusya, si masabot kimakabtang sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sarta lang niya nagsasambahayang nagpupuasa nagzazakat naghahaji iban lang niyan kay banandeng kanila nagjijihad hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lang niya misan pabeting kahalan in hukuman sin sila halom da sin apinar ka jahannam bot malengkan habibian pa sin apinar ka jahannam karena in kataan kakahinang nyetu bukon da ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in kataan sin kakahinang nila tu pa kita sadya sawi mga manusia tu munafiqun mga munafiq pa Allah subhanahu wa ta'ala pia kita nila ha mga manusia in hal sin pag-agama ragbus agama sa halam sin pangatan nila tu jagjag bukon nila karidaan bukun nila karidaan in hal yaw. Aw nisab kakitan mo rin nga mga manusia halin. Miya magading kaibanan hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala habitikan pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa in kaibanan nisab wala nila iaagan. In kaibanan nisab wala nila iaagan. Aw ding katu taniyo naggugol Muslim, nagsasambayang, hangaan pagsambayang. Sabang mo kitaon yung pagsambayang nila wala miyagad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun din mga manusia naggugol Muslim, sa bukon Muslim lang sin ulama, matag mo lang ang Muslimin bihan, in pagsambayang haagama Islam, habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapamando sin Jibril alaihi salam Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanghindo sin Jibril ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambayang ang karon ang kadlaw makalima aun mga tao magsambayang nagguwal ba sa Islam makaturay sambayang long sin ulama matag mo muslimin bihan pindahan nilen bitikan sin pagsambayang nga pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala laway panghindo sin Jibril ha Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya may takaw subay magad hadis. Insyabot sin Allah ta'ala tura waktu. Doon da kita ni magsambahayang. Uning hal sin bihan. Imian pen mga tao ini. Subay kita nilang niya makarugain deng hasunni. Hapagpuasa na to. Yan pagpuasa ibadat. In pagpuasa sin sunni magbuka sila lang niya. Doon hamin ini pagtugom mata suka misan paun sinag. Bangman nalawa ni mata sin sunga amay tindakan sin Nabi. In kita ni ulang ya rugaingon na to. Supaya makarugain kita ni rin kanila. In sila lang ya rugain indahan.
Ingkato tanyo agama Islam sa lang yabi ni sa mingkato. Naghinang nagbaktuloy sa syara. Subaylaw niya in pagbuka sin kita niyo. Awak tu pag ini Ramadan na kaiban sin bukon dengan mga ini pupuasan adlaw. Subaylaw niya malawa in pula hasad lupan. Amin sinag sinsuga pula hasad lupan subayat tumalaw. Bimana subay waktu Isya. Matahan kau sin bihan. Aw bihan ken pag-agama. Bihan ken pagyanun pagpuasa. Hisin nagpandu kay mo bihanin pagbuka. Sinin Nabi sallallahu alaihi wasallam imian lang niya la tazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu sahur. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam masih laulong masih long niya halom karayawanin umatku hatat kala amoin pasamutun nilain pagbuka pagtugom matasuga magbuka magtuy misan paun sinag niya sab nalawa ni matasuga iban long niya ini tahalaun nila palayton in pagsahur pamasuok siya magbang sin fajar. Ampay mga tao ini nagguwal Islam, nagguwal Muslimun bahasa sa in pagpuasa rungay, in pagsambayang duway in syara nila. Iban sambil hiyalan nila panhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mga kababayan sin kita ni. Mahal. Isi sabihin di mabaya mag-agama. Sin in haram halal. Law niya sila rasanin ng sila rasan lang yan ng harami. Hawak tulong niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyalal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mut'ah. Angkan sa mataw dengan kawayan sin kita nung nagkangi sin in. Biyaning kahalan sin pag-agama. Ubus nagguwal Muslim. Bahasa kuno Muslim. Sinin parakala yan. Piyang Himalayat pa sin Ali radhiyallahu anhu waktu pagbunuh Khaybar. Sinhiyaram na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mut'ah. Ang papiyang Himalaya ka mga sahabat sa biyuhi nila payatun hadith. Piyuting nila imbis sa sin Ali. Piyuting nila yat tulong ya bukunit tubunnal. Masih long ya sambil padlo kiamat ini ni halal. Day para nasa jahawanap susintao. Sabsin na hati kumaray. Sabsin namin aun kana naman maraw parasahan iyakat sintawin halyat. Hinang nila syara. Sambil jiyari sin mga tao ini in magtawaf kubur. Sin mga tao malaggo din kanila. Along tabang mga kato sheikh nila bihan. At inabihatin panglaggoy sambil pa magtawaf. Bang kau makakita rito ha. Pagadyan ha Madinah. Bang mamisita madto pa Madinah. Makakita ko ha mga tao ini wallahi di may ngatlangon sin pulis. Dito magdangul magtangis sa Baqi'. Amin ini kubul haray sin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito mangayo bihan sambil manglaknati kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu iban sin Umar iban sin Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Iban sin mga sahabat kata. Agama hindihan. Buku Nabi tikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agad pa iban sin syirik, iban sin pagsyirik, iban sin khurafat pagyanun. Iban sin namin atin niya pali-palihan. In mga ini bukun na pamandu sin agama Islam. Ini katunya. Amunin hal sin mga munafiqin. Nagguwal Muslim sakali. Amin pagyan lang niya langsung kinagawa inalaong bingit. Long sin mas-mas. Bidin kari. In pag-agama bihad. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hal sin mga munafiqin. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tudlongnya in mga munafiqin haba bi'an sinapinan ka jahannam iban wayrun langnya kabakan mukanila yaun makatabang hadlaw yaw sabdi na sila tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wayrun na isab mahasil na syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adlong qiyam. Dengan dalam itu mga palanggon agama Islam. Uno turin syahid. Uno turin makawa na tudeng mga ini comparison na sabot ito. Pag-agama sin ini mga ini Quraysh
kufar Quraysh, pag-agama, pagtaat sin Iblis, bang nagtaat kasi atawawala hatuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pag-agama sin mga tao munafiqin, biyad din isin pag-agama sin ikaw. Supaya rin ikaw magkamali ang pag-agama mo. Dua. Subay ingkauna. Sin kita niyo, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, timinggil kau harua base. Puas dengan Quran iban sin hadith matarang. In agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala ri siya sumaplag. Iban di siya makajari paunun sin kita niyo, uno-uno pag-ibadat bang siya bukun timinggil ang Quran iban sin hadith. In katani sab sin ibadat jumatu. Hadalil mong Quran iban sin hadith di taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malaikan harua pakarajaan. Amin pagyanon al-ikhlas wal mutaba'ah. Subayin kaunan sin pag-ibadat sin kita niyo ikhlas siapa Allah subhanahu wa ta'ala hikaruan ya suway siya makadabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufar Quraish. Kiingatan nila Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin amin nagpapanjari ka tutan yung katan. Sa hawala man sila miyagad Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biyadin hantang sin pagtuhan iban sin pagtag-ipon patuhan miyagad sila hakabayan pagtag-ipon sin sila amat yung sabab sin wala kaya tayma. Misan pengkaunan nila ikhlas doon na pagtag-ipon nila patuhan at kala wala isab sila miyagad habiyad din kahantang pagsumba pa Allah subhanahu wa ta'ala alawabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tiyayma sin Allah ta'ala iban di taymaw sin Allah ta'ala hal sin mga Quraysh amin kufar Quraysh na kauna. Iblis la'natullah alaih wala nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala harakan kaniya lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala danan di nihikasan ng dahil naman hadlaw dunya dagpagpadlaw kiamat sa di siya pasuro sin Allah ta'ala kasandangan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala siyuku na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in apinar ka jahannam hatumbas kanya pagtaa wala siya nagtaat pa Allah ta'ala pangbasto si halupan sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga malaika lianat sin Allah subhanahu munafiqun nag-aagama bang mo kitaon hatat kala bukun ikhlas iban wala miyaga dabitikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam danan wala isab kiyatay masingkatan sin ibadat nila gamman syuknaan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in silayaw na halaw na hababa bi'bian sinapinar ka jahannam iban wayrun na makatabang kanila na bunal-bunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam amren taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala agama dain hakatan nasabut agama dunya bangaw na agama karungukan mo di na liuhanin agama Islam amren taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban laway bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyusulong yan manghangad hulati pa duwaing deng agama Islam hatin yang agama duwaing deng agama Islam di na yan tayma untud di na tud tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya in agama siyud niya pag-agamahan iban sin hinang niya ibadat yaun hadlaw kiamat in tauyan deng mga taulugi amin yung problema katutan aun isab deng katutani mabaya isab magpasaplag sin panghati niya bahasa agama Islam mamanda ihatao sin yawn agama sakali nakaliw isab deng habitikan sin Nabi mabaya isab magpalingkat sin nasihat niya patao danan abi-abihun na sin tawin baytun dengan si pakula maguntas tawid magad parengha sasagatan taas langit maripakaw man sin kita niyo manglubugi sadya lubugunin ang kida mo marayaw baytaan kau sin iyan makajari sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Biyaitaan kau sin iyan makajari sin wala isab na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahilan kau sin kalimat malimu. Bandaan kau sin bahasa aka mamarayaw. Sakali piyang lubo niya kaymo. Sakali hinang niya sadya lasun hapikilan mo. Orderon parengan si pakula. Bantug palawm halawm sin Pilipin. Bantug sambil pagwa hula basin siya yaon uyah may nga taagama. Sakali nagpalami haagama. Inagama Islam aun na salakan bitikan niya. Di mo na makajari palawihan. Di mo na isab makajari hilangan. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno lang yan, piyaratong matunkan yung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taymano yung amuran ni agama. Uno-uno yung sabimpiang langan, iban wala niya nadiyakan kanyo, wala niya sabhinang siya, iban si mga limpas, yung sabat niya, ayaw nakamuhiminang. Sa bukunan agama. Amo yan isab, may tain kuffar Quraysh, iban sin mga sila nakauna rin nga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manu siya, iban nag-aagama, Taurat, iban sin Injil. Wala tema sinallahu ta'ala inamin kakahinang nila wala miya kada Taurat wa sininjil labi-labi wala miya kad biyaw na Rasul sallallahu alaihi wasallam sab sinagpalabi ha paghinang nga pag-agama. Mabaya magpalingkat, mabaya magpayunik, mabaya mag-flowering words. Hatao oy jiyari sayan may ta kita niulangon sin mga maghinang sin iyan. Sabi mga tao yan di magkakaon lang yapan niya may sin mga apa may sin jay may sin katan. Langun kamu sabi sila rin di magkakaon. Sinagyan kayo rin magkaon. Bianan aun. Inpiang langan doon namin maghinang kawirong na hinang sin Nabi. Aw ganapan mo. Aun pasyara din kayo mo. Imian kau makajari sindian jarihon. Imian kau makajari sin wairong hinang sin Nabi. Tuan. In agama Islam. Bangsad jay bukunin maksud diyan kakausan hinangon sin mga sahabat. Bukunin maksud diyan mahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahinang saan sin Nabi bang niya tuurun. Mahinang saan sin mga sahabat bang niya tuurun. Mahinang saan sin mga tabi'in bang yan tuurun. Sa pagga bukun na habiti kan sin agama wala na hinang may ta sa bukun na agama. Sarikato. Yanun pagaw sin tawlang yoy matod san memorize ni hadis, apat ngay bu hadis memorize. Pat ngay bu hadis memorize, mare maingat din kanaburay. Atau maingat ka din kan Imam Bukhari. Upat ngay mo hadis lang niya memorize. Bawis sarahon mulong niya malimu malingkat sa putingin mataod. Kisahan kau, istoryahan kau si mga biya ini. Kaunon ka sinakal. In Fir'aun. Mangayo tamang bahasa kuno. Kaniblis. Miki paulan hamisir. Hasupaya siya kahagaron siya munal tutuhan. Sakali ampas ya imian bat sabab in piangayo niyaon sin Fir'aun iblis paihion sadya in katan sin bata sin iblis mga syaitan maun pa Misr pa Egypt hasupaya iyan bat ninyaon ulan kaunon sinak kalimbian history in mga ini hipagpalami sadya hataw hasupaya maiyanin siya maingat mataw di ka history ni haagama. In agama Islam, misan pabalik-balik in story, misan pabalik-balik in topic, karena pagpatumtum. Wadhakir ya Muhammad, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum kau ya Muhammad, bunal-bunal to din pagpatumtum yan magmumpata mga tao mu'minin. May ta sabi manusia magkalupa. Manusia magkalupa. Tanda sini manusia magkalupa. Misan penkaunan mo, maingat kau makail, Keingatan min makabatal liban unin panagnan hukasan biya inibihan. Bangisabyan makaminsan makaruara ko magsambayang alam sinang katahon. Aun waktu rin mo kaingatan manghawin paunahon hukasan. Bayho ka atawa 5. Aun waktu bang maghukas sin 5 makalaus maribihan pasi kumaita sa bukun kawanan. Hangkandaran yung pagpatumtum masupaya kurit malawa. Uy, bukun biya ni makail. Aton magsambayang. In magsambayang Eid al-Fitr min Eid al-Adha. May taon pa magpakaian. May taon pa magpakaian din mga kamasjiran singkitan ni magian mga intaw.
amin mga masub magbibilal, patumtuman tuanin tao magbalik na insambahayang na tuini tumtum kamu, sambahayang Idul Adha, inniyat sin kita niyo, usalli sunnatan li Idul Adha, lang ya rak'ataini lillahi ta'ala. Magpatumtum pa mo. Maita, pasal sin bukun niya adlaw-adlaw insambahayang bihaon. Saday pa rin niya tu bukun na mapatut. Suway mo patumtumanin tao, baitaan mo siniyat niya, kaingatan niya saan. Inbasahun. Hasambahayang, iban kaingatan niya saan, maksud niya mayroon pamasid karna sumambahayang sin Eid al-Adha. Sa bukunin niyat hilalapal, sa bangin niyat hilapal, inyat tu bukun na niyat, mahinang na siya kabtangan lapal. Inyat, mawakara fil qalb. Laung sin ulama, mahallun niyah al-qalb. Intiam patan sin niyat yan pangatayan bukun dila. Sababang timampat in niyat diha dila, mahinang siya kabtangan. May tayo ni biyain. Supaya pagpatumtum pataw. Misan pan biyalik-balikan nakapila. Maglilay sin la ilaha illallah. Di nahalihan ha TV station sin kita niyo ini. Pagpatumtum santuan pataw. Karena inian akidah. Ampain mabaya kau sin unik. Mabaya ko sin bago ko makarungog dengkan kuan. Sabin siya yung mengat magilalaungan malimo sa puro puting iman kalaungan. Lasun na pikilan. Inirihil niya. Jarihun niya kay misandi makajari. Sinagyan kay mulang nyari makajarin silang lang niya wahabisan. Sakali mismo story sin Sheikh Abdullah bin Abdul Wahhab. Di niya kaingatan bangunin hakikat sin tao yaw. Mamaita kau sinyan di makajari sa bukun haagama tukurun ko magtoy wahabisan. Maropay sa baku wahabi. Miyamagad na sunnat sin nabi. Ini kau. Unin iyakaran. Longyen kami Syafi'i. Syafi'i kau. Imam Syafi'i. Naghinang simesing kakahinang mo yan. Syafi'i kami lang yan. Magmamaulud kami. Bangsad jabuhi Imam Syafi'i baka hunsakan. Pasal putingon mo Imam Syafi'i. Maghinang sin pagmaulid, sin bukon siya magmamaulid. Basta kau puno sin kitab, Imam Syafi'i, bang naghinang ba sin hinang mo yan? Sabang mo iyan, iyan bukon, bukon ba, sila lang yung wahabisan. Kakilan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di mo kakilan. Sa mayat ko, may story pasal bihayan in fitna kan Sheikh Abdul Wahhab. Kan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biyan in fitna sin Shia', iban biyan in fitness sin mga tao maghihinang bukon amo. Iban biyan in fitness sin mga tao mangdilingi paamin mangdaaki pahinang marayaw, manglangi day nga hinang mangi, iban manglangi day nga hinang wala na imamu habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pag-agam mga palanggo na kami Islam. Wayru unda taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala dan pag-agam mabot malingkan amurin agama jimatu nabaktul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban iyakaran sin mga sahabatul kiram ajma'in iban sin mga tabi'in sab sila rayatun khairul qurun amin pagyaron sin hadith qurunul mufaddalah law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw na tudlong ya biyan generation amun in generation ko ini si mga sahabat ko. Ubus lang niya pagtaykod komunin sila. Ubus lang niya mapos din kanang sumunod rin kanila. Amay ito mga generation marayaw. In kita nyo ni nagguwal maingat. Maingat bahasaw maglilay sin pag-agama. Misan pa iningat mo yan. Iban sin ilmu mo yan makabagbag batulakit. Ilmu mo miyabot na pasiring langit. Bangisab wala dakaw nakasud deng ha mga generation sa rayaw-rayaw. Bukun dakaw itong deng ha mga tao marayaw. Iban bukun din bisara mo yan kag amin tatay mauntuod. Bukun daw sin mga sila nakauna. Sab kiyaridaan sila ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggo na kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ako makapawa sin ilalaungan. Atubtub na dyan dito. In kawaan sin kita niya tuhatin niya. Mawa na mo ikapapaham kanyo. Bang biya din yung pag-agama sa bunal. Iban sin amin tatay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala unimbitikan. Way naruwain din sin makad kita niyo. Al-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bitikan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam limpa pag-agama. Haununo pa ini parihalan pag-agama. Bangbat sabihin niyan.
Bangbat sabi niya, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon kita niyo makadhalimpayan. Bangbat sabi halan, wala na nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala na diak kato, wala na naparatong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, marikato, tani sunat tinggalan. Iban lumayo kita nure nga hinang, wala imamu, misang pengkaunan niya bisara malimu, misang pengkaunan niya mithal marayaw, bangkarna bukun marayaw, hapangatod sin Allah ta'ala bin sin Nabi niya. Wala imam habitikan in mga iyan bukun na subay patut hinangun iban lalayon sin kita no supaya mahinang makabidda dahil nga bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu ma sami'tum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayan tunain na pengajian sarta kung katong katok tanimugatan. Ngayon mapatot na itong paghaldian dahil ang mga kakahinang pag-aagama. Inshallah subhanahu wa ta'ala matay man na itong marayaw yan to. Ito amo tuodin lang ta mapatot bandingon sin manusia at kabuhi niya. Sabab in pag-aagama na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in naghinang sinaturan. Siya dahil kanya inukuman. In hinang nagpatarang sin ini pag-aagama amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab dia niya uno-uno ini mapatot hinangon sin umat Islam katantan suway roon haamoy in napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibudap yang daakan niya iwan kakahinang hajaman niya wala na siya ini namindahi karena inyaw nakaamon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan turamikyan, pagkain, biya na sinagi, amoyin lang ta, hadya pikilan si manusia, pangatod niya, inyaon marayaw, hikarayaw, sumakawa, bang bukon hikarayaw, ini, akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, nari na to da, madaw kating karayawan, hadlaw ka na ka na, insyaAllah ta'ala, murah-murahan, nakakawa kita niyo pangadyan, marayaw rin dito hadto. Kabalikan ko imbiya mga pahati sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala in tungod pa programa sing kita niyo ulan sungon yan insyaallah ta'ala aun na ini mag-lecture lang ta bahasa Pilipino dahin amin Filipino Community Channel lang ta panar ini Qatar insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab aun na biya mga piaghatihan sin ni Daul Islam ini channel iwan demikian sin sila insyaallah ta'ala ikaruan niya namon channel na to ini alhamdulillah nakasud na pa tumpukan sin mga channel Islam channel long tahalom sin dunya ini pagtawahon long niya omni.com alhamdulillah at ini man jari kau mukab din dito diritsohon mo ini ni bangkaw ini internet na ukawon mo hadya inamin laong niya pomni.com kakitaan mo rayan in logo sin ni Daul Islam din dito ukawon mo na sadya na kakitaan mo na in programa niya adlaw-adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil doon at tinibiya na sin mga ang ikiyak sa ating kita niyo live streaming bang ni ukawon bihan na amin live kikita niyo rin sa doon. Amikyan YouTube, Facebook, yan nakatantan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini pagsusupor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tungod paparkala sin pag-amal na to ini, pagpasampay sin kalan sin Allah ta'ala, na bukod na sa jari halaw man sinula na to, na lapay na indunya kaya pasampayan, sabab na in kataw tayo manghuran na to, yan day sa nalatag na indunya ini katantan, kaya abutan sin ini bangsa na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sabi ito na kaya na naman sing kami imbiya mga ini sampay nila sin salam doa nila marikato tanim katantan ibang pangkukuyag sin in sila misan ito haan sipak dunya sambatan nila ra na miawot madtuin suara sing kita niyo madto kanila misan pa sila long ta halaw ini hinang sumakawa tiap-tiap in sila mga humali-hali habay nila ampa sila umukay sin ini internet nila na kakitaan nila yung mga kataw tayo manghuran nila biya kato taniyo dahil hindi ini hulang damikian inyang tatantan na amoy in pangadjian dahil amoy ini agama
sintuhan na pula alamin piyag-aamahan na to dahil nga Quran makamulya iwan sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam na damikyan magsukor pa mga sila amoy ini lima lamod sin parkala ini kato tanyo amin hasupaya sadya ini kumawa long time pangumulan sin ini programa sin kita ni rendihan ni Daul Islam na puas din nga pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na uday sa pagsukor kanyo katantan insyaallah murah-murahan amoy masih-masih kita niyo lang ta tumuko sin pakaladyaan ini sabab ini bukon ini kamo sadya amin niya rin naglilingkod biyaw ini kato taniw katantan wiyadasan si mga maghinang bayaon minsan dayan habuklan sang yung kelamod mo bang amuin mahinang sabab sin kapag gampong sin katantan ini kapanyapan simbayaon matibuok siya sibo dadto ini kasandangan madawhat sin ikaw ibang sin kataan naka ini lamod doon ayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan na sadya salam doa kanyo katantan mga katawtay mga Quran ibalik ko pa ko na ito kala sa kaloon pa sadya mga kabayaan niya ipasampay sarta na siya na ay manghindoa katutan nyo maghatag insyaallah Bismillahirrahmanirrahim syukur sa rasin mas na itong karasan kaya kan Pak Tandak hari pa kita yang mengindoa so insyaallah pasampai ng salaman ng katawtay mo rin na wahula katan tig naman Marcos Haramain maraya presiden tiba dalam Pilipinas pa di bang nakawin na pa nakataribit nakawin na ayat na labi si Picha labi ang po ito si bulan ng biyawin nila na labi na kauhan biyaw so ang biya mga tinayin ka mo biyaw ini yatong dito so insyaallah ini ayun naman kami kalupaya dua ni bang dia mau bonding kan yung nakapaghaji biya insyaallah masuk ke paghaji salam doa itu kan kataan Marcos Haramain iban sin Jeddah kan Tuan Muhammad iban sin ini Adamam yang kata temu kuat mga ini kuat kata temu kan dapat pan si itu Raj na iban sin Madinah insyaallah iban sin Dunha Qatar iban sina Markaz Abu Bakar Dubai na salam doa kata iban sina Kuwait iban sin Malaysia dan di Brunei na iban sin di alam sin Philippines insyaallah labi-labi alam sin sambong ke kemasan katutan orang salam doa kata bungan bangan murah-murahan ini station sin kita ni insyaallah palanyutun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya nagbuski kita teresa binang biasa haya na bihan nagkasud na patumpukan sin namin atin na ini kaubukon in nationwide sambil na kon lang ta international na siya channel nagkasud siya pa international channel sin Islamic channel alhamdulillah so maglatos lang basin kita nila kita nato isip sila insyaallah makaroon kita sin mga mahadarat marayaw dengan kaburuan sing kita ni hula dengan Tagalog sa dito mga ini milikan bihan kaburuan milikan insyaallah ini ito mag-istifadan kita ni katan so man murah-murahan kita ni katan halaw sin palihara sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagkusukon ng pag-aram mereka to supaya inaram na to masing-masing umuntayaw dengan katan aram insyaallah dengan dalam ito na kalau maray ini hati niya mangindua kita ni Allah subhanahu wa ta'ala pagbarakatuh ni katan mo insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.